Kumsi benta ban rakhe ka Ayushman Bharat Pakwara ka office jong ka DMNHO ha ka je tre rengkat lang bat ki board peniat ka district bat ka DPO kila penlong ya ka wakathan menta ka sngi ka balas dang na jing sam ki t-shirt sheki nong wan ya menta baper wat ha pedeng uslap bat ka jingdum ka sun beneng ru ki nong tre sorkar ki asha ki aganwadi workers ki khanda school bat ki no hikai school klayami pajba ban ni menta ha ka te ka wakathan Kepala sedang na pelau jong ke office UDC Syadu CHC Barem ban pensai pajba ahlor ki skim sorkar pedeng bala pentre kam lengbah ke office jong ke DMNHO West Kasil District kum ke Pradhan Menteri Matru Vandana Yojana PMMVY Health and Wellness Center Meghalaya Health Insurance Scheme MHIS bat kiwe habakran na kajing langkum ukongsan UDC uba tilingwa ulai tho bala syemya kane ka sinjam Daka jing temu ban penpoi si kipai ba ya skim ajing rap jong ka sorkar hakabai dai bat ka kot ka khia ula kentui ginong sim mata bikin ra lam ya kane ka khubor selaki yeng ki sem bat ki marjan marpa kena ba upai ba kane ka thain unyo mat dot ikilat ajing rap na ka benta ka jing mentoi babun balang ha ka te ka sngi lai dan langru Dr. R Lalu MHO I Dr. W Sutunga Junior Specialist na ka office DMNHO West Coast Hills bat kiwe dan nama cepo de apa di bawah bot ya ni nadir ini kau banyak suka pada kali doma dia pen register hapo kini ke Altanwadi bat unjuro haki asra laju penampat ba haman lagi jaka ki yo ki han saphang kani ka poshan ma when you are very good platform ya panin ai gani ka IC but kata wan tu semua ko ibre kat moga jingdam kam jong gani ka exercise haga jingam jongi kari ka kam ba fe ne am da lima but ka bersedia bro hai ki participants ki bala dan ni report but mindang yai penuh ini program from time to time but in yai kerja beliau nomor saksisin kan tempat yang yang yai tentu beliau nak report sebelum report harus bagaimana share bagaimana aware ini benefits bagi beliau